Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Washolli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini secara rutin kita melaksanakan pengajian tiap-tiap malam Sabtu. Tentu akata untuk tambahi bokota, terutama nimati riakirak malebina pong Allah Ta'ala. Nasabak narekongkan riwano akhirat tempat dinita tambah deceng engkewe pura kipasilenareng. Orang pun juga tidak bisa memberikan kita bekal. Nasabak padang kamanan ni tawe salaiwi riasenge wanwalino. Mamuare bare sinin atau malabiki go seperti ini bisa kita secara istiqamah melaksanakannya. Napasti iruntui decenna lino makoto paro decenna akhirat. Sini na malabiki insyaallah tepaje si mata riallahu palomolomo na po Allah Ta'ala. Sariko mengi kirule rampe-rampe ngeki aga akatana aya engkewe kubaca ngeki dendre. Kedai po Allah Ta'ala inna a'tainakal kautsar. Majapun hari itu pura nafas sadiang ki pong Allah Ta'ala anya menyamengerilalen suruga kal kausar koi betuangi secara tumpukulu majapun hari itu pong Allah Ta'ala nawiriki ya salo-salo rilalen suruga yenaro riasa kal kausar. Ya napake lorie, pape nyaman rilalen suruga. Luar biasa. Bukan ke surga tempat kenikmatan, jelas. Tapi rilalen si roh engkasi. Luar biasa kenikmatan. Seisanna Andre Guru tafsiri, di dalam surga itu ada dua kenikmatan yang sangat mulia. Kenikmatan yang pertama nareko engkaki kosadena salo-salona suruga makoto paro darat suruga. Kenikmatan yang kedua nareko sibawa ki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dekna sinin na totamewe suruga sibawa mana Nabi ta. Jangan kasih bawa Nabi ta. Engkau matu dekna kana siruntu Nabi ta kolalanda suruga. Ya, termasuk aliran ingkarus sunnah de namelo pego sunnah-sunnah. Nasa de gajet na ganda na korangi. Ya alhamdulillah detoga ka ko kampota. Ya. Yemi ro kurangi sunnah-sunnah mega. Ya, ajana ni bahas ero. Kita kembali. Napasadiangan kipong Allah Ta'ala, papenya malalan na suruga.
niga ipas sadiangen. Ummak selengi, tapi canya sinin na selengi, iyang kemelok mole lalana. Aga na lalana, fasolli li rabbika. Engkay si mata pananungangi sempajangi, bayi sempaja perlu makoto paro sempaja sunnah, li rabbika rigau engkana wong Allah Ta'ala nakatai. Kadang kagaro palik masempaja cenya puang Allah Ta'ala nakatai. Ya. Komakwiro ayae. Engkah. Ya. Pada sinin atau malabiki yang kaya masih puang Allah Ta'ala. Wa atimul hajjah wal umrata lillah. Ya. Tapasilin nereng ipakal siya haji dan ya umre. Karena puang Allah Ta'ala. Berarti yang katomin re haji cenya puang Allah Ta'ala nakatai. Ya, supaya mudah kita paham, boleh kesidia kelebarakan, nareko engka kantoro, maka dai dilarang memakai calo, berarti engka calo ke tu. Engka calo tu, kata. Aku demi tu gak calo, ke tu dia nak ada dilarang memakai calo, pada ni ondangi. Jadi, wasolli li rabbika loki mesinin atau malebiki tapakanja kiwi sampajatta ajala logaga fo lenge takate sengadina po Allah Ta'ala. Yan atau makada na karena Allah pala samana ni lenge. Namoni roto mas sampajaduha sarekwam mangi malome waramparangi tapi tempo na takabereki ipalesang yero akata na malomo, warang parangi na malomo jama-jamang. Tumasang paja sunalalengen, sa rekwamang napasalama kipuang Allah Ta'ala, aja na ipalesan ni tempo na tatakabiri na. Lilamanang, puang Allah Ta'ala manang. Jadi ini syarat yang pertama, untuk runtuh papenya mengekelalan na suruga, kenikmatan yang luar biasa, puang Allah Ta'ala yakatai, na Thomas sempaja. Syarat yang kedua, wanahar, berkorbanlah. Ya. Napak dapiri wikwewe. Magiro kata-kata berkorbanlah. Luar biasa resana. Asa nawawa berkorban. Ipalau anu ipojiwe. Ipalau waktu ipojiwe. Ipalau rampara ipojewe. Ipalau pikirannya berkorban. Ya. Ya. Rilalan na iwatiwi, secara khusus kami sampaikan berkorban dengan binatang di hari-hari yang telah ditentukan. Ya. Magi na melela da iramping ki. Na nape bulan Sulkaidah. Iye nasaba iya jama-jamangi mareji ipasilin nereng. Narekocanya tepat risese rajana puang Allah Ta'ala megalade na penangkuret tawe. Ya. Aga na penangkureng. Waktu tamana kasih nanae baru-baru masih sekolah. Loni liap bo, loni liap pakaian. Tero. Aga penangkureng. Mareji je dupa ngase mako kwewe. Ko mareji dupa ngase engka mati dupa. Aga pinang kurang. Tolo toje malepe. Perlu to. Iwal liap pakiang ananai. Andre-andre dan sebagainya. Mega to na pinang kurat. Tahu na rekodena melo pegawi. Jadi lebih dulu kita sampaikan sarekwam mengi. Yale tacede pole ripalolong asesota insyaallah 1 bulan ke depan dena tu nama wara ipapena dita. Ya. Engka kosengkang nale sarayero kasi di majelis taklim napat tabung ngesos setawe tali masebu. Nasa cede man itu tetambay ke gonna ni sitaw. Ya. Engka to male sara matabu tungka uleng
Tas 150 busulang. Secedek menitambah ingangi. Magar nasa bangsa na kedekan lebih ke piapalan na bangsa na itu. Nasabak 1 tahun kita berniat berusaha untuk berkorban daripada tapayala bawang yang gagatannya kerubah. Si tahu ya keresongi. Asoso ta 5 sebu. Ula-ula ta 150 sebu. Mega palan na apa si tahu berusaha untuk berkorban. Sari komang inamalomo sinin na tumalabiki yang kere masiri po ngalatala. Natambayi nabita sebagai papakaranu-ranu palebira poli ripo ngalatala risesena tawangke pasilinera ibadah kurban. Nolli inabita manitunna riasenge ali. Yero nabita duan rupa manitunna. Engka taliwa asogirenna, engka to taliwa padirenna. Taliwa asogirenna, panguluta Usman bin Affan, luar biasa igana orang paranna. Sampai letu mako kwewe, engka mo parekanin na panguluta Usman bin Affan, na bagi-bagi tahu. Siaga ni rosabun na tahu cecapu. Engka to manitun na nabita, taliwa apa direnna. Pangulut ta'ali. Sampai pangulut ta'ali dalam suatu riwayat agan Andre Rosewe tidak ada persiapan untuk besok. Baca topa si kasih nasapa dale. Yan olie pangulut ta'ali. Agan na podangi pangulut ta'ali. Ali. Tay sengi yetu na rekomakkaroba ki. Nape tu joka ki sapa yero olokolo nabila memen ni po Allah Ta'ala tungka yakana ajeta 10 decen na wereki po Allah Ta'ala 10 to dosa na lolo 10 to matu tingkat na darajat teresorimondri na pendre po Allah Ta'ala. Yang kedua, Ali narekoletu ni taruntu ni rolo kolo tasapai tabicara ni punana bai asukuran na rolo kolo edega kecacana acomo kena makoto parolina tungket tasilape werekadata nanile puang Allah Ta'ala tasbih yang diterima. Jadi pada nareko mata sebeki subhanallah subhanallah subhanallah. Kometa ki negosiasi si bawa punano lokolo makoto tu itana mata sebeki. Ali nareko tawaja ni rolo kolo tungkat taside dinar. Nasilinga ki puang Allah Ta'ala 700 decing. Si di dinar 700 decing. Jadi nareko taliwi 7 dinar. Siko tu decing nalaki po ngalata. Akadaki di kuna canya dinar ipake. Kade gurutta ya senge si di dinar na. Iya na rodi pali bicu angket na. Tempo na nabita. Jadi tafsiriwi nasa di komeye. Di aga pali bicu angkat na. Di 500 rupiah kapak dia nagayawana. Jarato na lo malay. Yan na ro. Jadi tungkat tal 500 rupiah 700 deceng. No koyali olokolo 2 juta. Siaga ro di 500. Ikali 700 ni deceng. Si kori runtuk. Koigere ni rolokolo Yesiro najisina darahnya. Itu pun dinilai oleh Allah. Setetes darah diciptakan 10 malaikat. Iya na ro malaikat lo mangolo ke puang Allah Ta'ala. Meluat dampengang itu makarobaiwe. Gangka kame lino. Jadi dia na salay yo lola birana puang Allah Ta'ala. Ya roba ta dampengang ipuang. Ta dampengang ipuang. Ta salas itu kasih puang. Telas itu mas sempaja.
Tak salah situ kasih puang, dia situ nak berejama. Tak salah situ kasih puang, mupas ya uratna, tak dampengan puang. Gangka sokyama. Dia na salay olah birana puang Allah Ta'ala, setetes darah 10 malaika. Nah dia na sitati midarana. Masolo darana. Jadi yang 1 liter 2 liter darah itu bagaikan kalau diteteskan pada koimpus itu. Seagar regana malaika lo ke puang Allah Ta'ala. Iro bawa tak dampengi po, tak dampengi. Nareko ibage ni daginna. Nelora sigurut taro, irat-rata daginna. Aja nere maloto tawe. Tala ni di popana. Irat-rata tiap sepotong daging berpahala bagaikan kita membebaskan seorang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sirat daging pada palanna kumapam meradeka kisah di ata. Nade nagaga ata makukwewe. Na luar biasa palanna kipam meradeka tewe. Ipalepai dari penjara. Ipalepai dari siksaan majikannya. Ipabebasi luar biasa pahalanya. Nasira daging. Jadi namo se dimiki lolo yalengi tawe. Ira-ira toy. Pagana 10 ira. Maka demi sira. Gangkan na pangulut taali. Apa mule ning kalingana yero. Hadisa ipole ko nabita sallallahu alaihi wasallam. Di na ng kanalai. Ti berusaha pekogi carana. Yemeto na roje no tamakan asal engkau poliana nasisipkan untuk keroba mati yewe. Nah ditoje na sosonasan tasi setomi sitau. Si dito pandrita batu rampe relana kita na Wahab bin Munabib tempo na pura ipodan Nabi Daud maka de canyatu idi bawa makaroba. Engkamatu umma pacapureng umma na Muhammad namu yero makaroba to. Jadi makutane Nabi Daud ke malaikat Jibril. Jibril, magato siro appalanna nareko makaroba umma na Muhammad. Akade Jibril tungket tasi dewe bulu-bulunne rolo-kolo iselengang ike puang Allah Ta'ala 10 decing. Yak dam pengetoi 10 dosana. Ipenreto dan rajana 10 tingkat. Nah, jadi kalau kita makaroba bapak ibu, tak sampai mereka bulu-bulu nah. Nah, namun rodeni andre bulu-bulu tapi itu pun juga mempunyai nilai. Tungkat-tungkat tak silampai gemakna. Waluakna. Iselengang ike puang Allah Ta'ala di gedung rilalana suruga dilengkapi dengan pelayan dari bidadari. Wah, sumangepah. Jadi aja na botak ya kerobang. Siapa yang kayak gemet na. Enaro toriolo taro kalau makaroba dia memakai bembala apa mega bulu-buluna. Erona katai. Kemudian ya tona romatu roolo kolo narobe puang Allah Ta'ala narekomelo ni leter ya letengi siratal mustaqim narobai pole ritajange. Iya na rotajange salowongi ki dek na to jokka aja ya letengi siratal mustaqim. Tapi itulah cahaya yang menjadi kendaraan kita melintasi siratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na yero aletenge siratal mustaqim sini na to malabiki biasa na rampeng ke gurutta yawana neraka. Ranaka ro yawan. Perjalanan 600 tahun na akhirat.
Jadi makotoro luan naroranaka, anan ratu na taungi jokai. Alle tengi siro, manipi, maciru. Kagurta pura rampai bagaikan pedang. Nariko kipali, titi pedang apa komiro, nipi-nipi na melo kilite. Iya. Tapi engkau matu, dia na jokaje. Mula kendaraan, siapa mereka? Orang yang ikhlas berkorban. Tapang ka ni rotajang. Nre ni ko Niga idi, iya na. Biasewe, si mata tapalawa ramparata tak kerobang. Na bembe mi kolli, tapi iye, janya bembe tola. Sapi mi kolli, janya sapi tola. Tapi nur, cahaya, kalbar, papada mi bila tak kajoy. Jadi luar biasa, Pak Berena pong Allah Ta'ala. Narikon kaki pasile nereng riasenge kurban. Hadis selanjutnya, angkade Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna udhiyata minal a'mali munjiyati tunji sahibaha min sarri dunya wal akhirah. Umatku tesengi maka da itu riasenge ibadah kurban mancaji wi amala papas salama lino makoto paro akhirah. Jadi mancaji ibadah papas salama lino magi nariasa papas salama lino talawi pole risipa akakat dikengi. Wah itu ke makaroba itu malabu tuh. Magi na malabo, nagere olo-kolo na panak berang, malabo. Jadi de nagere olo-kolo na palena nasu nalena tomanre, nak berangi. Ya, sampai kurban itu terdiri dua. Yang pertama, nareko kurban ibadah, dek na marigaga yan resesa pole riak kerubangi. Ya to sinareko kurban nasar de nawat dianre ya beramaneng. Jadi itu malabu. Wal akhirah makoto paro akhirah. Amala papas salama sininna pos-pos ya wadinge tak galaki ya manan naro ibadah kurban ta papas salama ki. Contoh tadi disiratnya Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam hadis lain mati kota mani lalan na suruga puang Allah Ta'ala nangke ni sinin na karobata selama hidup tak kadakkan angkat na karobata untuk aga puang loni sapa tonat-tonangeng rikabum binatan na suruga taita ni tega koro tonat-tonangat tapoji yena rotola matu malira-lira kolalan na suruga. Jadi mataan ratu matu kolalan na suruga. Narekong ka melo si jok kalau kwewe mola kendaraan berarti raji makaroba tempo na tu. Ito sinareko melo jok kati jok kaje mi. Ya, akadai tosogi makadi itu dena melo makaroba. Tinasang rogi alena. Ya. Jadi na royala tonat-tonangan. Malah papa karorona guru-guru tak. Ya rotonat-tonangan denang kana malusa. Tima kasi mataru-taru. Denang kana kekurangan bahan bakar. Denang kana tomatak komolay. Lalangnya mulus, kendaraan bagus. Rilalan na suruga, sini na tomalabike. Pak deto tatan na bawa ke suruga, melo matok itu si serai-serai. Melo kalau sita, yewe. Melo kalau kesedena nabita, melo kalau ke, ye naro kendaraan yola. Sini na tomalabike yang kere masir pong Allah Ta'ala. Hadis pacapur kurampe ngaki, mega hadis sa papa keranu-ranu, ini yang jarang orang laksanakan. Kedai nabita, al-kuma fi aidikum minas sikina. Tapada gere i olo-kolo engkewe melo takarubang.
Ako de ni rule idi gere, ya suruh gere. Tapi sebaiknya engka kisah biwi. Ya, iri te igere. Narekomailo ni siya lepesang. Tubuh lusuk ne rolokolo si bawa. Tubuh kasarakna. Akade gurutta. Pakang katoni rilalan natita. Puang. Kugere toni. Kuono toni. Sipa olokolo maja. Engkewe rilalan na tubuhku. Apa angka tu sipa olokolo. Napu sipa tawe. Yena romelo igere. Pada padana. Napoji malagaye. Si Paolo Kolo iro. Napoji malagagan na tawe denen lawi. Si Paolo Kolo iro. Pade pa nang katorun to Kolo meloti. Talema na otita. Langsung bawa minandre. Yemana na Romelo igere. Ya sa igere yuno. De na ipamuncul pema. Komate ni Rolo Kolo Sumar kau rakaata ini ala ni wejenne nainapa pasilen nera sempaja sunnah duan rakan. Ya, ini cara yang melaksanakan. Jadi kematian oleh kalau toma jenne na tolo nama sempaja sunnah duan rakan. Sempaja sunnah agana sembarang sesuai waktunya. Kodega agati sempaja sunnah sesuatunya, sempaja mutla atau sempaja toba, sembarang tu watuna. Maka ni nareko pura ki mas sempaja sunnah. Fa innahuma rakahuma ahadung wa sallallahu say'a illa atta'ahu illa duanni ripong Allah Ta'ala. Sininna parella duatta na tarima mana pong Allah Ta'ala nasaba luar biasa ibadah engkewe pura tapegau. Tataru ni mega parela duatta. Natarima mana pong Allah Ta'ala. Ya, aga niatta, aga hajatta, aga ni pinipita, depa na terkabulkan. Are lau ni ripong Allah Ta'ala. De gaga wedding. Yeah. Maresa na rikopong Allah Ta'ala melo. Yeah. Taita ni kopong Allah Ta'ala melo tarima padongan natana. Pangulutan Nabi Ibrahim. Istrinya mandul, bisa beranak. Pangulutan Nabi Zakaria, jangankal mandul, empuso ni benena, bisa melahirkan anak. Pangulutan Nabi Ibrahim, keluar dari nyalanya api dengan selamat. Pangulutan Nabi Daud, pangulutan Nabi Yunus, keluar dari perut ikan dengan selamat. Dia gagal marisa ke Allah Ta'ala melo. Jadi launi, aja tak kedah. Berat deje neraka pong Allah Ta'ala. Yakin ni, hari launi sini na to malabiki yang kere masih pong Allah Ta'ala. Maka naroh kira-kira lampir pong Allah Ta'ala, nalampir ke surata, nirate ulas sulah haji, khususnya melaksanakan ibadah kurban, nawereki orang para pong Allah Ta'ala papedale, na wadding yole yegawe, neruntuk matu pamalak narilana suruga, kenikmatan di atas kenikmatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.